روژباش بله از به برنامه که زندی جاره یکم پیش برومه حیان نها گلک جاران من جی برنامه چکرن یعنی جی بشتاری هم برنامه بوم لی من خود چیند کرد اف جاره یکم از خود چید کم جبروی از زنم گلک جماسی هنه لی ایدی رخنه و پیشنیاری و اگر اون پیشکش بکن گوری و از پی در پی بانکی ماسیان چرا سر بکن بله دیسا بندواریان و ما یعنی هیلا آبونتی هیلا دستکاریمون چه پیشنیارند کن چهاد بجن گوری و گرک از جی ریاخو وش بریم و بمشم هکه درفت پیک بینی از دخوازم پی در پی به برنامه ایدی پیشکش بکم و گاوی پریوده که من تونه وقتی که من تونه جبر کو از بیا پیواجوه که دمه که جرباندنی ده حسبینم گوری وی نال پیش برویم بله دوی مجاری ده از دخوازم قادا دیپلوماسیا کردان بکم جبر کو براستی دیدیرو که دا گلک جران فرسنده جمتین یعنی دنیا سروبند به وقتی امبیشن هیلا اوی و جهیلا siyasi, abori, civaki guherin çedibin. Eğer hum van fırsandan, van derfetan baş bikar binin, dikarin bigêjin daxwaziya xwe. Lê eğer hum vana baş bikar neynin, ser nakevin. Di dema şerê cîhanê yekemîn û duyemîn da dîsa firsend ketin destê Kurdistanê, Kurdan, mixabin avaya ser nexistin. Em bêjin şerê cîhanê duyemîn meseleya Mehabadê Cumhuriyeta Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê hebû. Şerê cîhanê yekemîn da statûya rojhilata navîn de hate rûniştandin. Derfet hebû ku Kurd baweyekî pozisyonekî dest bixin, yani dewleteke serbixwe jî mümkün bû. Bicûk, mezin ew tiştekî dinê. Lê axirî hencam Kurdistan perçe bû, zêdetir perçe bû. Berê du perçe bû, bû çar perçe, genç perçe. ایرو دیسا پیواجو اکو سایه وقت اکو سایه عراق ولات کی هلوشاییه املید نران سوریه ولات کی هلوشاییه ایران بر و هلوشینه دیچه و دیسا ترکیه جخو دمک دریجه دناف قیرانه که قریزه که آبوری دایه لی کرد به مسئله گوری درفتان گوری فرسنده هایی بکار ناینن سبب بیجی کماسیا کردا بخویه یعنی هیلا سیاسی هیلا پولیتیک هیلا آبوری هیلا زانستی هیلا دیپلماسی گلک هیلا ما یعنی کی جان آلیم بگرن و هیلا با مخابن کماسیا ما هنن کرکان بیا رهفرود بر یکشی بدری گواک از قلا کردان دکم نه سیاست آ ب یعنی جبه پارتی و پارتی بگرن پری از بیاد خازم بینیم زمان هم پارتیان را علاقه داره بری وی جیباتا کرد که ماسیه وی هنن گواکو اف جیبات اف به اف سیاست اف پارتی اف دیپلوماسیه چه ببن جبرکو ویزیون آوان گواک هم دنیرن یعنی ویزیون آوان سازی و دزگه ما پارتیین ما سازیین سیویل دیپلوماتی ما زانستی ما گواک هم دنیرن براستی جی پیواجوی و خاندنا پیواجوی داشت که ماسیه هیه لی نرخاندنا به انجام گرتنا به که ماسیه هیه mesela her tiştî diplomasiya Kurdî hêla vîzyon û hişmendî van ser hîmekî xereta diyar rûniştandin. Yek yani du lingê wê henin. Yek em bêjin daxwaziya mafê Kurdan. Dibêjin Kurd milletekî mazlûm e. Divê mafê Kurdan hebe, statûyeka Kurdan hebe, pozisyoneka Kurdan hebe. û ji bo vêya dîplomasî tê kirin. یا دیومی جی ام بیشن جبو هم پوزیشنیم کردن او بکن بپاریزن هن پیمان آبوری یعنی جی ام بیشن هن لوبیان را هفدیتن پکتی و گوری وی جبو دم کرد پیواجوی روشی ام بیشن رزگار بکن خو خلاص بکن هن گافتی ناویتن لی دیپلوماسیا اساسی لسر ویزیونه که نتوی یا دمدریش تیاوا کرن بله بدری belki em bêjin siyaseti cuda cuda hinek sarxebûna Kurdistanê bixwazin hinek em bêjin wekeviyê bixwazin hinek projeyên cuda hebin ama di asta jorda evaya tê girtin gorî wê jî gorî rewşa rehev ya rast
حقیقتا هی تبدگرن هزا و هزا لشکری روشا جهانی دنگه ناف هزین مزنده وانا گرک هم بدن برچاوا لبری هرتشتی یا بنگه این گرک او هم دیپلماسیه که سیاسته که چکر پیشکش بکن نه روژه خلاص بکن رزگار بکن روژا خو یعنی جی تنگاسیه کی جبو دمکی درباز بکن نه جی ام بیجن تنی مافی نتوی بخازن یعنی جی مافی ام بیجن ستاتویه کی بخازن نه ماف خواستن نابه هون وی آوای گرکا تبگرن کرد 6 میلیون 7 میلیون او اردنگاریه که کردستانی یا پیناسه اردنگاریه که جو استراتژیکه چیای زوزانه دشته آباوی پترولاوی کانزاینوی هزاوی چاندنی هزاوی ساولوانی جهرا بازرگانی و در ناورا ام بیجن آسیا قفقاسیا روجرات ناوین و آفریقای خطه دورده ام بیجن هیلا لشکری و هیلا جو استراتژیک و هیلا زنجونبونی و به کرده کسک نکارتش دیگه دیروکش به اثبات که جو هر کس به مباشتر دزانه او 6 میلیون 7 میلیونش نفوس رو هیه ها و وقتی که به حوالبند من که پروژه من سیاسی قبول بکه از دکارم به را باشتر بخوابد اوانا هم هزین حریمی دبن هم جی هزین نامنتوی دبن بری به اگر که هم پوزیشن آخو زرال بکن و سیاسته که بدن رونشتاندن مخابن به گاوی اوایا هی سرنکت یعنی آهنگ اکتناور سیاست کردان داشتنه سیاست اکتورین سیاستی گرکا ناف خدا آهنگی که چه بکن اره هر پارتیا که هر سازیه که سیویل دکاره دیسا آرمانجا خو تایبت بمشینه لی ویزیونه که نتوی گرک هبش برگو هم بیداره قرار نتوا کرد کن گواکم کرد بیشن نتوا کرد کن این نتوجی به زمان خو به چاندا خو به باورمندی خو به اردنگاری خو گلک تشتان و تیپی ناسکرین هر چه قصد جدا ببه گواکم کرد بیشن وقتی یعنی ویگاوی مجرا مجی اوه همو جیهانجی همو هزین کردانجی که موزیده گوری بیا خورنشتاندنه پرگاره که خودانه چکرن او سازمانی خواه باکرنه دوی داشتی گرکا پرنسیب نتوی هبن هم پرنسیب بیان آباکرن پشتی ویاجی هر هزیکت گاره گوری روشا خود رالته خود هنگاوان بابیجه اف کماسیا ویزیونی گلکی مجارکه گرینگه امی بیا پی در پی گلک جارا بینن زمان یادنیجی مثلا نها گلک سازی و دزگه نام نتوی دخوازن کرداج بو برجواندی خوب کار بینه گلک جاراج بکارانه سبب به یکمین وجه مگود ویزیونا کردا تنه جبر و یکی اوانش دبیجن ایدی ام وی پارتیان کردان وی رخسترا کردان وی سازیا کردان وی کسی کرد وی اشیرا کرد وی باورمندیا کرد وی طریقتا کرد وی جماعت وی پارتی گوری خوب کار بینه امی ور هنگاوان بابیجن بو روشک دم کرد مخابن گلک جاراج زیانا بیا چه بو بدره بیا مگلک داد اوایان نابه شبوی گرکا ایدی تدبیرک بگرتن و کیجان هزه رهبدیتین چه بو بری حرتشتی سیاست کردان یا امبیشن ویزیونر گرکا هبه ابنه نابه دیساتش تکیدن یا داونجی از بیا بیشم دو چارچوبه برنامه ایرانیده گلک حوالی مجی امبیشن قرار لوبیا دکن بیشن مثلا کرد چما آمریکای لوبی نکن و داری چند که لوبیا هیه گرکا پیام بدن 10 میلیون 3 میلیون بدن هم کسان اوانجی باوه لوبیان بکن بیشن ریان و بکن تکلیا داینن و بیا بمشینن مسئله این روزانه در دمکرتا بری رولا لوبیان هیه لی مسئله این ژئواستراتژیک ویزیونا و پلانسازیا و سازمانیا و هزا و همیان گرینگتره دیسا آرمان جو استراتژیا ولاتین سردست ای مزن ای حرمی ای نامنتوی گرینگه مثلا لیبنرن چند روز بری بیا وقتا که بیشن روزاوای کردستان قریزه که مزن چه بو پشتی چندکی یکتی آوروپایی جوین چکر امریکا سناتوی مثلا کردایا کرد روزاوای بیشن هانی روزاوی و پورتوگیزی کانادایی و بیشن گلک دبرین جهانی پارلمانتو جیبیان
Berê Kurd hiç di mijara nedibûn mijara yektiya Netewên yektiya Netewên da tenê mijar Kurdên Sûriye bûn û gelemperî Kurd bûn. Êdî pê derpê evaya tê rojevê. Evaya tiştekî giring bû û tu di vê meseleyê de hêzeke Kurd tu nebû. Saziyeke Kurd tu nebûn. Dîsa em bêjin Birêz Mazlûm Abdî û İlham Ehmed her du beşdarî civîna Münîşê bûn. Berê tiştekî habûya Tirkiye lobî çê dikir, mudaxere dikir, astengî çê dibû ama bawekî lez û bes çêbû belkî xeber wan jî tune be. Kê vana dawet kirin? Çawa dawet kirin? Berê bawekî dîtî ev sazî û dezgeh ev ne mühim e. Hemû formalîte ne. Ama hêzek yani ji çend hêz him biryardan Kurd di asta namnetewî de xistin rojevê. û haya Kurdan veya tu nebû. Yani evaya gelekî giring e. Ha wê wextê ev kesên ku ev kirin hesabê wan hene, planê wan hene. Erê an jî na. Divê Kurd her herêmekî xwedan pozisyonekî bin, evê gorî rewşeke dinê jî bimeşe. Ama ev gava ku dimeşe gelo gorî daxwaziya me ye. An hinek dixwazin rêyekî bidin ber me, ev rê gêrî me bibê yan jî Kurdistaneke çê bikirî, ev Kurdistana wan be, Kurdistana me be, Kurdistana kê be. Yani jî ahengek di nav me û wan hêzan de hebe. Ji bo vê ya min xabin vizyona me ya dîplomatîk ya zanistî ya sazûmanî tune ye. Bi taybetî ji sazûmanî, sazî û dezgehên dîplomasî tune ne. Ê heyî xwedanê vê vizyonên nînin. Gelek kêmasî henin. Ez ê bîdarim yani êdî vir û pêva di navbera partiyan da, di navbera saziyên sivîl da, di navbera hemû hêzan da, rewşenbîran da, çi aktorên Kurda hebin, ev mijar bi lezginî bikeve rojevê, gorî vê xebat bên kirin û bawekî demdirêj, sazûmaniyek jî pêk bê. Tabii evaya tenê hêla dîplomasî gotinê ve nabe gelek aliyê siyasî, aliyê leşkerî, aliyê aborî vê hêlê ve jî bê timam kirin. Belê ez dixwazim vê derê gort bikim ji ber ku zêde dirêjkirina wê jî ne baş e. Pê derpê em ê van mijaran biaxivin. Wekî min got bernameya zindî ya yekemîn e. Carê din dîsa em ê bênê ez ê biceribînim. Gorî rexne, pêşniyar û tecrübeyan aliyê teknîkî jî ez ê temam bikim. Vê gavê spasiya we dikim mala we ava.